Natural Samoa water, the taste of nature. Go a long way for these young children. Ia ola matel tatu po kalame nei afi so ia lango le afelingo o e lua ko finga ia ola wa matalia tatu po kalame se talo pe on masania. Paptai tele lo manto tuero lo from lo nga lei le nei fo I tu la mai se le nei ava no matango fio mato moa ni se po kalame fa nga solo la fa nau le li iel matu te le ola wa e au noa male fo ia male o atu lau fio mo lau whamanuianga ina ia whamanuia le nei pol kalame whamanuia a mātou te ita e mai se fo I whamanuia I la tau of so swani le nei pol kalame ina ia maua se manuia o whanau e peo lo fina ngalo lo mātou atua talo le lau o fio whamanuia le nei aso e whi a umo ngā luenga mātou te whaia ia maua ma maulungai se vi inga lau fio I lo lava swafo mātou wala au atuai. Amen. Yeah, to Simon Tato Pokalame. Yeah. Again, I would like to welcome everybody here today, this afternoon. But to begin, I would also like to acknowledge our Miss Samoa. And for now, yeah, ole temine to inatu le tato tausala le lale leo Samoa le sunga le fionga ya ilinga noa fengai mali molana saunoang autu. I would like to invite the beautiful and always Miss Samoa for her opening remarks. Malangang follow love, but my wait. Time ola o vanoa, faftai tu fo I le fofongo le aso, la fionga tai malangi. Ia e fatalo fatu le pa ia male mamalu o sao nei o to sama fainga o le ale o yaisi fa matalanga panga wa na wa o setene. Ai au pe ina fatalo fatu le fio fo ile polisili ala company ala Digital Samoa Carl fa pele polisili langolango ya Rahul mal mamalo au faingal wenga ala Digital fatalo fatu fo I suyo atato paanga ile Samoa Tourism Authority fa pe ia le eveni kerathas o lato nei wailonga I Samoa lo lato tautua ia le mamalo matua ai mai se lava le au ngau te ole nei aso o whanau lalo vau o Samoa, talo falava, and warm Pacific greetings. Ia ole nei aso lo filong ia le mauta nei. O lea la, o sina whamatalanga o le awhai atu. Ia e pailingo e le taimi o whapertania, e le taimi o wha Samoa. Yeah, but today is a very special day for me. Very meaningful. Because it is with my greatest honor that today we launch Suomalie Whāniu Ati. Suomalie Whāniu Ati is a Child Vendors Education Assistance Program, an initiative led through my platform as Miss Samoa and supported through the Miss Samoa Community Fund by Digital Samoa, together with our kind partners present here today. I want to begin with the meaning behind the name. It comes from a Samoan saying that in its simplest sense asks us, is the pain worth the reward? For anyone who has ever tried to eat a niu with their teeth, you will understand. Atau sami ia sau niu po se popo foi. Ia ati le niu se ia o lava I le popo ia e o atu e o ka se sumalie o le ano le niu. So sumalie whāniu ati, you keep biting, you keep working at it. Sometimes it's difficult, sometimes your teeth hurt, but eventually you reach the popo and somehow it tastes even sweeter because you know how hard you work to get there. That is the message I want our children to carry with them from today. O se awa onga tā wale nā mō le whānau I le nei aso, o le popo, e te lelo na tāua I o tātou o langa, I o tātou tangata, e tāua tātou o le la awole ola.
or the tree of life. Iai umao ngā umalava o le popo, po le niu foi. Every part has its purpose. Every part can provide. O le sua o le niu, e inuai. Ia o le popo foi, ia mawhaiona, o le alase me mawhaiona whai me le popo tamaiti. Alase me mawhaiona whai me le popo le masana whai e ia mea ai o tātou Samoa. O le a? O le o, ia, o le alase me mawhaiona whai le popo. Whai le whaalifu, o le pepe. So it's a lava le popo ia te tātou. And in many ways, this is what this program represents. To the children, I know that some of you understand hard work much earlier than most children should have to. You understand what it means to stand on the roadside, to sell, to help your parents and your families, and to contribute in whatever way you can. O te ilofo i le whānau, ai mai se lava whānau nei, e te le lava ia le o inga e maua mai ai, awa o lo lato fo i sao si o tātou atu nuu ia ma o lato fo i o langa. Te ilo ele whaingo fie. Ele o se mea whaingo fie, e whainga tā, o na le toa tele fo i o tau, e mua lava o na tau tofo, ma tau i loa, ma mua whainga luenga. Ele i o lava toa tele o whanau i le nātu langa. Ia te au, o le mamalu le na o le nei aso, o le tautua le whanau mai lo lato la iti. Ia o le mafuaanga fo ile na e aise manatu. E whaisina saola ititi. Ia mo le whanau foi. Ia, my hope through this work is that your hard work today will open the door to greater opportunities tomorrow. O le tatalo lava ia avea le nei aso. E tatala ia le atua nisi avanoa mo le whanau. Ai mai se lava mo le ati na e ina o ainga, i o nuu, o le ekalesia ma le atu nuu. O le tāua le nā o le neipol kalame, pei uma ona whai atu foi. O te malamalama ele o se mea whai ngofie i le tele o whanau ua tātou mafuta i le nei aso. Ai o le sia o inga lava na sau i le mawhauwhau. Ia awane i avea whaafi tāu li, ma whainga tāu le o langa. E avea ma mea laa punitia ai ia whaamanu ianga le atua mo a tātou whanau ia molo lātou lumana i foi. And that's why this program is very important. O le aunga ma le whaamoemoe, o se amatanga fo, o se whaamalo si au foi mo le whanau nei. A restart for children who may have had very little support, or who, for whatever reason, have found themselves disconnected from education. Ile amatali o le neipol kalame wa whaitau masina talu ona amata. Na amata lava I mea tau o consultations po o whaatala noanga. Ia, pei fo iona sila fia inisio mātua o lo o tātou mawhutaile nei aso. Ia, no walatu lava e so e o tau na so e lava whanau. Ia, whesirisili ai pe po ai e swafa o tau mātua. Ia, pe se numera mawai. Ia, le tele lava taimi. E whewhewe le whanau e tau mai. Ia, o tau swafa ma numera. Ia, e malama fo iona o lea tu langa. Ia, ai o le nei aso. E le o se awala e whaapea e whaafefe na i sesi. O le aunga lava ia o le nei polo kalame. Ia mo se awala fisosoani e le whanau. Ia whaamalo si au. Ia lato wa onga. Ia o te iloe whainga tāu o taunga tāwho i le soifuanga o i le nei vai tāu. Ai o se whangu tāua fo i mō mātua. Ia o lo o tau lumanai lea o tātou whanau o tau whanau foi. Ia whaatāua, ma ia sanga una ia whanau i le olanga ma mea o fiafiai ai mai se lava ia onga. Sua malia whaaniu a ati. This is your restart. You just need to do everything within your power to make it count. Sua malia whaaniu a ati. A ati pea le niu. Se ia o lava i le sua malia o le popo. To anga e ngā lulue. E iaia so whaingatā. E iaia so e oso ailele fialu I le aonga, a e manuia, e so malie le manuia o le tangata, e wha maoni, mangalue maalosi, ma wha atua I le atua.
And it's our responsibility as adults to make sure that these children do not have to do that work alone. Following today's launch, we hope to continue supporting our children through ongoing mentorship, educational guidance and partnerships, and creating pathways that extend beyond this initial assistance. I know it will not solve every challenge facing child vendors in Samoa, but I believe meaningful change often begins by doing what we can with what we have for the people standing in front of us. O te loa ele mawhai ona o fo ia umawhaafi taudi o lo o whianga iai o tātou tangata ai lo lava ia tali tonunga e amata lava I sina mea la ititi e whai lava ia le sao le tangata I le mea mawhai ai o le mea pito sili na ona tāua. To Digicel Samoa, thank you for believing in this initiative and allowing an idea to become something tangible for our children. To Samoa Tourism Authority, Eveni Carruthers, and all of our partners, thank you for recognizing that investing in a child's education is an investment whose impact can extend far beyond one child to their family, their community, and ultimately our country. To our parents, Mātua, thank you for entrusting us with your children today. Whawhetai mōlo o tō sao, whawhetai mōlo o tō talia o le whaatala ula atu, o lo o whaalawe lawe atu, o lo o vili vili so o atu, ia o lo o soli atu hoi o tō maota, whawhetai tele. And finally, to our children, I hope that one day you look back at this moment as the day something restarted, the day you decided to keep going, and the day you decided that whatever circumstances were at that moment, they would not determine where your life could take you. Ia tamaiti, aati le niu, aati pea le niu, se ia o lava I le sumalie o le popo. Ngā lue mālosi, whātuatua I le atua, tō anga I le aonga, usitai mātua, talia so se awanoa lava e avatu e awale ati na ina o tō. Awae o lava I le iunga, e yei se taimi te whaapea nei, o ka se sua malie. Ia whaafetai te le lava molo o awanoa, so I fua ma ia manuia. Ya, saya tu pat mai fa mon lava mol tatu tau sala malana saunoanga mātango tie. Ya, ela ai fo ile nei tai le nei aso mal fa moi pa tai tele la wo fionga tau sala ya man yo faiva mau tiute ya wa fa nga so loina nei fa moi man nei por kalame. Next up on the agenda, I would like to call upon the CEO of Digicel Samoa, Mr. Carl, for his remarks. Ya, tamaiti pati mai. Pati leo tele wao le tele tatu tablets ia ale manga ia le ala koe alu ka mahalo le manga tablets. Yeah. Thank you for the introduction. Digicel Samoa has been very proud to be part of this community for over 20 years in Samoa. And being part of the community means you help and give back. We were delighted when Miss Samoa approached us as our brand ambassador and said, I have a fantastic idea about what we can do within the community and for the people in the community. And she chose the younger generation, particularly all of you sitting here in front of us, to be part of that. The key thing with what we're talking about here today is you already know what hard work is. So you've already earned that. You already know what that means. So today we're talking about education and technology. And that together with hard work, education and technology will totally make your dreams come true. Whatever those dreams are, big or small, that will help you along the way. So we're delighted as Digicel Samoa to be part of this and to be giving back to the community. And I actually look forward over the next years for you all utilising these tools and going forward to develop yourselves from there. And naturally, I'm hoping one day you will also be Digicel customers. So congratulations, and I look forward to seeing how you develop with this tool. Thank you. Thank you, Carl. Thank you so much for your support. Thank you, Digicel, very much. This is very important, and we always support Digicel for always having the support for every initiative that we're trying to do here in Samoa. Thank you so much. Yep. O le lau tato o mai le vaenga tau o tato po kalame ata maiti.
Awa le si vai ngata ua le ia ele ngata le ua mau le va no e so so ni ia o do mau to tom fainga ina ia mafai ona fa o wina nga luenga ma to o onga au le foi la o tu mai le tau au le fionga le tau sala o Samoa fa tasi ma tatou pa anga ia le te sau e veni ia malpulenga tangata ta fa mai mo mai ina ia fa tino nei fa mo a wase manuia o do ia the next agenda on our program will be on the agenda. Item on the agenda will be the gift presentation. Ia ole taimi neo la tu ina tu leva no le tato vaina ngata pena mai ai le tato gift presentation. Ono fa nga solo le malanga fa la lava. Tamaiti avala o atu to ngoa po to swafa ia na mai le tato po kalame. Ona suma le lunga I sao lunga e mai lunga o lo te va ai atole te lele lisile ia lele to tele mai tanto automate. Well, anyways, ia paua la ko le laki ia o le ngole mo io tua sili pe sa tua sili po sa ol fa leonga o I tua ia pat mai mo tua ia o van ho panapa po sa ole fa leonga lo ngo van ho panapa mana ye ngo ai kamai pat mai so mai ai va o sea Mikaele e te tono le ato nama me alofana e watu whanau ia o lo iai le se lautala le sap se lautala mai le e veni ia ma se lautala mo pilia onga ia fatasi ila ma tablet mana ia tamaiti ia o iai va o sea ia so mai ai le ma malo loto maulalo mai leo ne ia o kamai ia le mo kwa ku mo ka ko kauranga sole ka mole no fo le fale fai lo mea onga mai loa fa ngar tatu tablets fai ia mea onga ia Tania Loto so mai Tania Loto o Tania so mai ma falanginga sa leone okay. So mai matini sa leone pat pati mai ike go vala au aku ti sa le mai ala ko mea soli mga ya soli le fai matoni nga onga so I soli Stefano o soli so mai dua Stefano pat mai pen fatia Gideon Fatia so mai tua Winnie Fatia wo mai mo ko inga lea
Vai tu fatia. Mai sao mai. Winnie. Vai tu. Vai tu. Pati mai fa mole la. Paulo Tavita Malie. Paulo. So mai jo afa. Tu iala o petaia. Pati mai. Fale upolu fui va tofa. Okay. So mai tu mai ausi. Yeah. Ya, o le lisi a tona le ua whamautu mo le tato wa pokalame lea o ta maiti lera ua le stala I lalo pokalame le fionga le tausala. Thank you very much, Carl. Thank you so much. We have more, but they're not here yet. Whaftai tele lau te pat mai mo le fionga le tausala ia mai se le CEO o le tato company malosi a dete sau mo le lango. Ia o temi nei wala awati alu mwhana umala wafa pe matua pe mwhaiona suma ilunga I mo le tato wata. Ia mantua o tato mea lofana e watu matua o le se lauta la o le pili a onga, se lauta la vouchers mai le SAP, se lauta la mai le eveni. Ia ai mai se o le tablet, mai le telefoni, fai telefoni, company telefoni le titi sao se pati mai. Talo atu foi matua wha le lei lava vaenga ia mo le o ino whatino ino ngaluenga o onga le tato whanau. Mai lunga kas mai ko me alo fanga vaku